Oman ade hye me mama kwa aba ede ba Attention TV so mu amu PSC na natili me beje makunya no Attention TV so den sensem a etwa tesi ewo ye man Ghana ntese me de brebo nsem be na ne de agi tesi ewo ye memu ne de Benedicta Gafah ya kuma wood actress Benedicta na nse ni din koda kakra ne enti Benedicta Gafah no afa he obi se o ye sister yi chese ensem na etwagu na ho ye we enanu ya yeda sorry ya Benedicta ni sensem bi ababegu social media ise oda begu ni page enkofo bi bisase bi Benedicta wanya yawe bi wanya HIV na de yeda sorry ya Benedicta nkasankasa de nsem bi aba amonti nsem Benedicta edeba abontin edebetu ni page so enim or see received a DM this morning from someone asking me if it's true I am HIV positive and it's something he or she heard. So I quickly drove to 37 and I was assured the results would be in this evening. Posting this because it isn't the first time I have received such a message in my DM. Nina ne say Benedicta say nitikura ne ya oda won da ne nu ya frɛ no ene wanya HIV ene nu wa yesenti ende ne oda sorry na ne no petututu ene otu ne kaje say otebiri ne kan de kodu 37 ene say ode enti results ne kra na etwegu after so ko ye test na no apese hu say oye HIV positive na say obi ana say oni bi ne results na say etwegu ewo TV ne so ede my sa makramada se ne yesan ebehia wo Attention TV so